Inggih Om Swastiastu pecunduk malih ring titiang KDR channel. Pemargi sane mangkin titiang ngantenin pemargi parindikan kawentenan pengelukatan anak akak utawi warak karuron. Pemargi utawi pasobiah utawi tatwo punika jagi ka udar saking ide Bagus Waji saking griya Purnawati Blabatu. Ini galah titiang katur majeng ring durian titiang durusang itu Om Swastiastu. Upakara sane jagi kemargiang tanggal 28 peniki mawasto upakara penglukatan anak akak. Nah, ini ke penglukatan anak akak. Makin bawas musaji demun ring jenis upacara untuk sang cabang bayi. Nah, ini istri terutama kecil mirang kecil. Pertama penglukatan anak akak puniki mungah ring sastra walang wadi wastane. Walang artinya bung, wadi artinya hidup. Bung hidup. Berarti bung hidup berarti kan bertahan hidup nih kan. Bada janin, bada keuripan, sekonene keguguran. Nika kata kuncinya nika. Walang wadi, bung hidup. Nak bung hidup berarti bertahan hidup kalau bung. Nika pemargine sang istri sane mobot 0 kantos sia bulan waktune durung pantas lahir sampun lahir nika mawasto keruron cara Bali ya. Utawi ngeruronin nika nyelapang niki meswang utawi ngelekadan enten kekali niki keruron lan ngeruronin nih bahasa Bali itu. Yen bahasa Indonesiane keguguran dan menggugurkan nika kelantan kekalih niki patah genane 0 sampai 9 bulan menika sampun dinyatakan positif hamil utawi positif sampun wenten janin nika wasta sampun hamil. Berkentan yen keguguran puniki umpamanya 3 bulan setelah hamil positif nika keguguran nika tetap wasta keruron utawi keguguran. 7 bulan konen pantas lahir niki lahir muda kalau meninggal nika masih keruron masih ada. Pokoknya 0 kantos 9 bulan konen pantas lahir kan. Ya ampun dok, makin kan pun modern makin. Dokter pun kenal bana. Ini bulan Juli tanggal mone kelahir. Utawi di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Juli kan buat perkiraan. Nah, sekonen nikah yang marah umur 2 bulan, 5 bulan, 7 bulan nikah belahir, tur meninggal, tur singnu mati nikah mawasta keruron. Nika patut kemulihan upakara pengelukatan anak akak utawi pengelukatan warak keruron. Sane panggil iku saji wastane anak akak pengelukatan anak akak wastane. Yen di sastra walang wadi punika nenten mungah warak keruron. Istilahnya punika pengelukatan anak akak. Anak punika janin, akak punika barak. Janin anenu barak punika. Ini masa walang wadis mungkin semua pesaji ring upakara pengelukatan anak akak utawi warak keruron. Niki ring ini walang wadi sastra walang wadi maosan yening wenten siniliku tungil kerama keruron sejawaning bulan pitung nerahina setelah keruron nika nenten keni penglukatan warak keruron utawi anak akak peniki si cabang bayi megentos menados buta cuil. Bulan pitung dino 42 hari dari keguguran nika bom berubah niki jadi buta cuil. Mungkin orangnya tidaknya sang sami buta cuil nika ken yang jenangnya saja senawan
sifatnya nama. Buta cuil itu sifatnya buta sane paling negatif. Pertama ane kegodo yayah reno nih, terutama ibu memek nih, ibu nih ane yang lekadang, ane keruron nih kok. Niko boleh malu. Sud bulan tudung dino nih ke. Mes ganti bulan tudung dino. Maro aminggu keruron mulai alih. Pang upekarian aja niki kena. Ciri-cirine sesai ngipi alih anak bayi. Nika. Nika ciri-ciri pertama bila ibu nih ngipi bah alih bayi. Tutut ang bayi. Kan? Nepuk ang bayi saya samar-samar artinya cara nepuk ang samar. Sekian ada bayi sekian, ada 5 bayi sekian nepuk kan. Nah, merasa ken gandong ken bayi. Nika maro bulan tung dino nih. Liwat lung tiban tigang warsa. Kan masih kena pemukaan niki. Kebang bayi niki. Bo mulai ngode keluarga besar. Pertama niki bulan tung dino kantos lung tiban nika ngode keluarga kecil nih man. Oke dan kanti liwat lung tiban keluarga besar berkenan. Baik ipah nih utawi misa nih kakin nih di kedua belah pihak ane keluarga ane muani masih keluarga ane luh masih kan niki godomen buat di pekarangan kan selesai ada nang dalam tahunan selesai nepung kegeringan nika ciri-ciri nih selesai matungkas suami istri niki matungkas nika ne benahnya sing tadi yag setiap ketemu aja kurannya miagan nika ciri-ciri nika ciri-ciri buta cuil nika modal niki selesai kilangan nih kilang atau berano ben pesnya hilang ane ngejang pes dasar lempir hilang dua ben manene padahal bawa karetnya tilah pesnya hilang nika ciri-ciri nika ampun orang pisagong liang nika ada ciri-ciri kita gelam selesai nika ingat-ingat ada malu tidak time ke keruron apa sing ipah segala takwana man keruron bilang pasti ngajak onyang lalar kan ya karena sekali ampun nuduh nah kenang benar-benar nika kegodaannya panggih ane pangkal panggih yang nenten ngemargiang panglukat niki akeh malih liwat 5 tiban utawi dasa tiban niki ampun mana sang desa tujuil niki buat desa pekeramaannya buat mana jagatnya buat terakhir nah jadi ya nalih nak kegur niki marah ditojan kan peserta janit mau laporan terakhir gue ngaji 74 pasang aneh bertanya keguguran ditojan kan niki kan ya nalih seluruh belah batuh orang kecamatan belah batuh kudang 1000 ya tuh nak berkeguguran kan satu desa adat kan 74 pasang tuh nenyak ngaku ben aneh ada masih ternyata ngaku walaupun keguguran nika sakitnya di dian kalnanggung ya nah nika kegodaan buta cuil sami itu aneh kegugur nika ada buta cuil sami yang pun bulan ini nikah sastra alang wadi nikah bulan pitung dino setelah keguguran niki nak tan mau perkara niki bukan keguguran yang ada ingat niki salah satu bukan kegugur nonton Banten nang canang tan apa ben kegugurannya di rumah sakit janin niki jo kadang lakon nika tan uli canang kati mau perkara netioseng tanah aduh bukan keguguran sama nika nye buta cuil peniki nenten personal nika mawen lagi bos jelas saja nika mawenang
setiap pasangan utawi setiap ibu sane keguguran wantah asiki simul sanga urip nih mawastra bara. Di tiang peng 5 tuh keguguran tuh atau utawi peng 3 keguguran tuh kudo tapi sane sanga urip yang tuh asiki nang. Dua nang buta cuil bernikah nentan personal. Buta cuil bernikah sekadi ujane ane ulung di pasih. Kenapa ingatan? Iya niken ane melatih si iya pasih dan ben dan nikah madan buta cuil. Si A keguguran bulan tung dino tadi buta cuil gabung tadi besi untuk geden buta cuil Dini di Jakarta Tojan di karena 74 pasang, berarti 74 dari besik begedesan kah? Udah cuil apa bena agumi ini ki? Onyang bergabung dari besik, jadi butuh sane negatif, paling negatif, mempengaruhi kehidupan nikah. Tanya ngalah keturunan, nya masih ada ten keguguran. Tapi sana sakit ampun mau makalukan utawi matungkaskan ampun mau tan man jodohnya masih belene utawi mo ne sing anten kengken nenen karena danten keguguran kita nikah ciri-ciri ini. Nah di sesampune boleh upakara beniki penglukatan beniki bos pelaksanaannya jadi atur masaji. Nika buta cuil pun nika kewaliang malih wendan tuturnya kayak nika di upakara nika wendan bantan buta cuil pang mawali malih dados warak keruron utawi anak akak niki sane upakaren boyo buta cuil sane upakaren buta cuil puniki kasupat malih mangna dados anak akak disampune ampun dados anak akak utawi warak keruron puniki keprateke utawi kaijen upakara, kaijen penglukatan, pembersihan oleh ida prana. Di nunas niki penglukatan niki tuh. Ditat kalau ida prana mapuja, ring upacara puniki, ngarian ida papat penglukatan. Tan asiki mau asta penglukatan anak akak. Nika panitia niki talar mangda saya ageng Penglukatan anak akak puniki mawadah paso pane ane angena ngaduk lawar kami nah agang nika wasren punika antuk kain barak matataan ban napi sana tempeh nika wasren ban wasra barak paso nih mau wasra nenten tempeh nika jadi kepujian oleh ida prana nunas penglukatan anak akak. Nika malah pausiki. Nomor kali penglukatan Brahma. Penglukatan Brahma niki wadah biasa wadah kenan ayo penglukatan. Nika panitia niki daging merah kan niki. Penglukatan Brahma kita daging. Mana kene untuk ida prana mujian sampeyan. Nika nunasne ring ida benar Brahma sane melingih ring dapur utawi ring perantanan utawi ring pon. Niki. Pokok upakara niki nak pon nika mawinan panitia mangda ngarianeng sekadi genah keren niki. Cangkem pon iki bedlod-lodnya genah kita kalau upakara nika. Nika talar mungah upakara. Sati bantan ampun uning nika upakara napi enten dika ring keren Nika sikigen karane nika nunas penglukatan Brahma. Sane nomor 3 penglukatan Siwa. Ida beranda sampun ngarian nika. Penglukatan ida pun kabaos penglukatan Siwa nika. Sane nomor 4 penglukatan Astu Pungku. Penglukatan puniki khusus sangen penglukatan Walangwadi utawi penglukatan Yayah Reno sane nanganang keruron taler dados kangen ngelukat melik benda nak lahir melik manunas begini anaknya melik nih kan nanti nah tadi lukat dan
pengukatan astu pungku. Wantah ida peranda ke wantan sana dados tarianang pengukatan astu pungku wasana menika. Dados papat pengukatna. Kayak melukatna beniki peserta niki loh wani lanang istri beniki jagi melukat 4 jenis pengelukat nika. Dados 11 maka sami niki baju apa dan mau baju kaman sarang saput bara menika jagi blus nika. Nah, di sesampune papat puniki pengukaan puniki pinunase puniki ka pertama pengukaan anak akak punika sane mawadah pasu punika angin nglukat ngewaliang buta cuil punika mangna dados anak akak malih jagi keperteka. Wus punika pengukaan Brahma nunas ring ida betara Brahma penyucian sareng sami puniki yayah renone sane pemilat puniki talar si cabang bayi nika nas penglukatan pembersihan. Nomor 3 penglukat siwa nika talar angin lukat sareng sami lukat jagat mapan jagat sampun keraraben antuk gering punika gering antuk buta cuil sane pinihungkur sampun nikang sejiwau astu pungku punika angin lukat walang wadi utawi melik utawi kelahiran sane nentan becik menika. Nah, nika pemargine wusan melukat jantan sampun masilur busana. Jadi boleh tataban. Puniki tataban sarang sami kangyang wiki ring jagat. Jadi kekaryaan niki sekawantan sane mujen wantah ida perana. Nika mau pergemal sarang sami tataban penglukat puniki kan. Iki yang ring paslaman memargi penika niri-niri dua neng penika nenten satu komunitas dan iki ditojan kan sarang keramu puniki tapi malih wenten rangkaian upacara wus puniki jika jantan ampun asikin dan sarang sami tataban yang di paslaman suang-suang boleh kena tataban ring ajang suang-suang tebasan tapi yang nikah. Nah nika pemargine ngelantur saja mungkin ring tatanang pemargi penglukatan puniki maksudnya puniki untang nepisan penglukatan anak akak puniki nyuciang sane keguguran ibu ne sane ngardi yayah reno ne bapak ibu ne sane buta cuil punika nika ketiga nika sampun kesuciang oleh penglukatan puniki tanggal 27 utawi 28 pagi mana ngungahang pejati asiki ring rong 3 ring ida betara yang guru nika pinunase matur ring ida betara yang guru jagi ngemilating upakara penglukatan anak akak niki angin nyuciang angga sarira talar nyuciang iraga sami dan nunas tirta menika muspo tirta punika bakta mriki ke payadnyan ke genah melukat pejati punika ngadag nyejer kantos tanggal 29 duana mriki wusem puniki jagi wenten kentan malih tapi sana nasica malih ring ida betara yang guru sasampuna wusem ngamargiang pengukat niki punika dados wusem ngamargiang pengukat niki dados benyang dados nika muspo dumun ring ida betara yang guru wawu lungsur penyakit gitu nggih nika dadasne niki penting niki dan harus wenten pejati ring rong 3 gitu mungkin pemargin perkara mungkin munggah ida beranda rin jagi ngarianan penglukatan lan matur piuning ini perkara punika nah wus punika sampun puput ida beranda ngarianan ngurip sangah urip duwene niki anak ngulap men lagi niki tidak beranda mujian sang urip niki kaurip niki mangna dika magenah anak akak duwe ne menika wusan punika mangkin tunas sang urip menika jagi dibagikan siki-siki menika masing-masing pemilat sang urip menika makta sang urip sekadi ngendong bayi ketan masangkil nika ne istri makta menika wus menika
jagi kepice pawisik pangulapan ngau ang makin kau ana demen anak akak dua ini pangda magana hari kiring sang urip mana dados pekaryan sepunika. Nah sampun puput pawisik punika kita kala ngamargyang pawisik punika talar jagi wenten wara-wara saking prawartaka nenten dados merekam pawisik punika duaan kepingit kan wantah sane pamilat sane kewantan sane ngincepang ngering sedang kayon tapi daging pawisik punika niki nak ngulap niki ngau ang bayi dulu ini nah urusan punika pawisik puniki taresan ke Jabo di Jabo ampun siap pabia kawanan sami puniki nyarang sanga urip pamilat nika mau biar kawanan punika naranjing malih bau masanakan menang demen iki dua neng jagi ngamargyang penglukatan sampun memargi penglukatan iki wonten penglukatan papat anak akak Brahma Siwa Astupungku oleh siki anak akak Brahma Siwa Astupungku sama nika mana nenten doh polako dua ngambil penglukatan di sebelah niki panitia niki teknis nika dados dua tempat diukur walake mereka pengukaan mereka dados timpur mereka mawin ikan ikin awu pangdang harian kumkuman oke mereka setiap wasan seno agen walaka daging malih timpur malih mantan kantos kelas di ring genah ayo nah sampun wasan melukat sami niki ane pertama melukat wasan mereka harus sampun gentos busana ganti baju malih angin baju jagi natab ya mereka becik nih ngangen nih sisi kebaya putih anak baju putih soalnya ya udang bebas sekali tapi sana pakaian kalmuspo kepura ya nika ampun sami urusan lagi masalin urusan melukat bau malih mererot lagi jagi kemargyang isu-isu sisu pangresikan dan tepung tawar, pitan beras catur warna, ngat sabat, mereka memargi sama penglukatan tapi sana angin tirta sama mereka duaan penglukatan sampun aku melis masang karawista kalpika mereka us mereka malih melingih ring kena ring ajang upakara tatapannya jika jagi kemargyang pejaya-jayan pejaya-jaya makin teman oleh Ide Prana mereka atau pejaya-jayan mus menika wawu muspa nah muspa puniki suang-suang pemilat yana satu pasang menika satu orang ngangen embakte kwangen papat adasne kalau muspo menika duaneng wentan jagi muspang ide betara yang guru siki ange kwangen ide betara Brahma tunas penglukan nika ange kwangen dalar samudaya ada melisiki nika kwangen nika angen muspang pralina ring sanga urip duwe nika kemawin papat maka kwangen sebenarnya iya satu orang papat berarti satu pasang nika putus kwangen nentan kwangen mopis lebihan kin kalih kawisiki ada kwangen biasa nih nika nah sampun woseng muspo sareng sami nika jagi kemargyang natab bakti natab bantan wene ring ajang sareng sami pun natab dumun woseng natab punika jagi kesiratan kita ide betara yang guru dumun sirateng ring yayah rena talar ring anak sangat urip duwe nika wosang tirta betara yang guru wawu kemargyang tirta sane ketur riki ring sangah surya lali kesaji wawu sangah surya wenten kakalih nggih kakalih meniki ane baleran sangah surya upakara sane bedlodan sangah surya penguluning setra nah ring sangah surya punika jagi wenten sangku medaging toyo anyar lan
Tunyung bang punika 5 mau pesel ada siki tunyung bungan tunyung niki kantos kate nih bungan tunyung kantos kate nih nika wentan le 5 ada mau pesel ada siki nika metancapan nenten kate nih metancapan bungane metancapan ke sangku nika jadi kesiratan ring pemilat lan sangat urip kita kalau wusan mesirat kita witara yang wusan punika jadi kemargian maperlina sedurung maperlina sangat urip duene jadi kemolehan pawisik kape kalih ini punika pawisik pengiriman iki malih mentan pawisik jadi ngirim utawi jadi ngantarang sangat urip puniki jadi keperlina punika nika talar patah sekede wau pawisik punika nenten dados kerekam wantah pemilat sana ngincap kayak nika wus punika sangat urip kepupulang utawi kebakte kegenah merelina talar perwartaka mangga saya aga genah merelina rika dados angkat paso angkat angen genah rika harus ke basmi utawi ke gesang nggih. Nah rita kala jadi ngesang punika sampun yana kentan ibu-ibu utawi sana nang sangat urip puniki benten pebesan malih ring genah kentan ring genah magesang punika. Nah wis magesang punika nenten pengrekan malih punika pempan akide ring buka gading harus anyut ring tukar daunnya terus nenten kesegaran kemudian karyan prasiki nika ring anyut teh alar sanetiosan nika nenten akeh ngaran buka siki siki nenten sama-sami nge simbol nenten akide abune tiosan anyut kedan. Nah nika puput ampun perkara menika penglukatan anak akak sampun memargi kantos menika wonten ada perkara. Mudah-mudahan wis memargi ang perkara puniki wonten perkembangan utawi pemargi sane mecikan ring sejeroning kauripan iraga sareng sami saudara. Nggih, punika dumun puput anu saji untuk para santi. Om Santi 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 Om.